Özgönün özgöç atları daha tartılıp başladı. Bugün ulakta da жүрdü. Özgönün özgöç atları tartılады bugün. Hazır men маалыматтын bir şetinden alıp bereyин. Sizler videonu толук көрүңүздөр. Kanalды колдоп, катталып, лайктан басып, жакшы сөздөрдөн жаза кетиңиздер. Мен маалыматтын bir şetinden alıp bereyин. Assalamu алейкум. Менин дагы бир жолу маалыматыны bir şetinden бере берели Кашкаттын. Жашы бою теги басы боюнча. Boyu şu 1.60'a jaktım, 55'ti. Aha, önörü tegi. Önörü sağol göbet, büyüğü var, tegi sanırım. Jalla var, Nokia'nın adı. Aha, Nokia'dan gelgen mi tüy? Aygır koydun mu? Aygır da koydum, büyüğü jaktım. Kança жылдан beri sende? 1,5 yıl olup kaldı. 1,5 yıl. Ulağı kanday inim? Ulağı jaktı. Bugün çavuldu. Geçile 5-5'e çaktı. 5-5 olsan da külük жылkı mı? Gülük. Aa. Deprek. Aha. Жақсы. Буты колу тазабы? Tap-taza. Ден соолук мыктыбы? Жеп ишкен жакшыбы? Жакшы экен. Бугун силерге келгенде чарчап алыптырбыз, тойлап турат. Иним басы канча? Bası 3 gün. Кем болобу? Azırak oldu. Жакшы экен. Муну ал жака бастырчы. Арчагын тарталы. Оңго солго кайрып көрсөтүп коебуз. Басы 300 000 азыраак кеми бар дейт. Бирок фигура жиндик экен атты. Болду кайта бер. Бою башы да сыны да жакшы экен. Чапсаңар дагы айгыр коюп, кулун алсаңар дагы жакшы экен. Номерди айталы. +996 773 773 75 75 75 75 88. 88. WhatsApp прямой барбы? Var. Мен жакындан тартып коеюн. Азуусу. Arı ötedi. Кароого жогошпу? Boyunlarına karaydı. Кабагы, мандайы, омуру, туяктары, арт жактары. Жакшы экен. Ат кайерде болот? At Şoroşat. Özgönүн Шоро башатында. Жаккан болсо чалып байланыша бересиздер. Уланы чабып көрүп алса деле болобу? At görü asat yolu. Жакшы.